sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Tajne. Pepa i njezina obitelj gledaju svoj omiljeni program na televiziji, Detektiv Krumpirko. Ja sam detektiv Krumpirko, nadaleko poznati detektiv. Molim vas, pomozite mi, detektive. Opet ne mogu naći svoj cvijet. Cvijet vam je na vrhu glave, gospođice. Hvala vam puno, detektive. To je bilo lako. To mogu i ja. Siguran sam da možeš, Pepa. Tata, kad odrastem, i ja želim biti jako poznati detektiv. I George također želi biti detektiv. Ako oboje želite biti detektivi, treba će vam šeširi. Detektivi uvijek nose šešire. Sad izgledate kao dva prava detektiva. A sad nam još treba ona čudna stvar kroz koju sve stvari izgledaju puno veće. Čarobno staklo? Mislim da imamo jedno u kuhinskom ormariću. Evo ga. Pravo povećalo. Wow! Kako to radi? Staviš ga ispred neke stvari i ona postane puno veća. Kroz povećalo mala ribica izgleda veliko. Hoću i ja probati. Wow! Kroz povećalo Georgeovo oko izgleda jako veliko. A ono što još detektivi trebaju je tajanstveni zadatak. Tata, što je to taj neki zadatak? Tajanstveni zadatak je nešto što detektivi rješavaju. Kao pronalaženje izgubljenih stvari. Znam, možemo naći Georgeovu igračku dinosaura. To je nešto što on uvijek gubi. Dinosaur. Gospodin dinosaur nije izgubljen. A tvoje naočale, tata? Njih stalno negdje izgubiš. Ne danas. Danas ih imam na sebi. To nije pošteno. Nemamo nikakvu tajnu za riješiti. Želite li da vam ja zadam tajnu za rješavanje? Da, može. Tata će smisliti tajnu. Dobro. Što je na stolu? Mala ribica, Medo, klaun u kutiji i gospodin dinosaur. Tako je. Sad se jako potrudi i pokušaj ih sve zapamtiti. Ribica, Medo, klaun u kutiji i gospodin dinosaur. Jesi li ih zapamtila? Da. U redu. Sad na kratko moraš izaći van. Pozvaću te kad sve bude spremno. Zvuči kao da se tata penje na kat. A sad se opet spušta dolje. U redu, sad možeš doći unutra. Jedna stvar nedostaje sa stola. Znaš li koja? Dinosaur je ovdje, mala ribica, klaun u kutiji. Onda tko nedostaje? Medo! Tako je. Nema Mede. Jako dobro, Pepa i George. To je bilo dosta lako za nas. Mi smo poznati detektivi. Ali to je samo pola rješenja. Kud je nestao Medo? Pa ne znam. Kakve su to sitne stvarčice na podu? To su mrvice od keksa. S povećalom se vrlo lako raspoznaju mrvice od keksa. Pitam se je li Medo možda jeo nekakve kekse? A mrvice vode ovim putem. Medo je jeo jako puno keksa. Mrvice vode u Pepinu i Georgeovu sobu. Mrvice tu prestaju. Kako da nađemo Medu? Postavi mi neka pitanja. Ja ću odgovarati samo sa da i ne. Okej. Je li Medo tu u sobi? Da. Je li Medo u Georgeovom krevetu? Ne. Je li Medo negdje visoko? Da. Medo je u mom krevetu. Hura! Tajna je riješena. Pepa, želiš li još uvijek biti detektiv kad narasteš? Biti detektiv je dosta teško. Drugi put ja želim izmisliti tajnu kao što si ti sad nama izmislio, tata. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.
to play.